Sialoma hubata haganupan. Sahalinari isapahanami. Sialoma hubata haganupan. Selamat Natal. Horas mahubata haganupan. Malas uhurta boy hita beribadah pada malam Natal bani borngin on. Isapahanami Bapa Inang. Nasiam orang tua nami lansia, naman dihuti ibadah bani borngin on, igareja on, selamat Natal ma kubani nasiam. Sonai homa kuryani Tuhan, naman dihuti ibadah on secara live streaming. Selamat Natal, selamat beribadah ma hubata haganupan. Tema Natal ta bani borngin on. Aima tema GKPS, hasadaon, pakon pangidangion namar buah. Pakon subtema, marmalas ni uhur mahita, pataridahkon buah ni halua honta. Anjaha gabe pasu-pasu, itongah-tongah ni gereja, masyarakat apa negarata. Nasiam hasoman dasma use panorang ni bata laho mames tahun Natal bani tahun 2020 toluon nadop satahun ibolus hita Natal tahun 2022 songon napodas do pangahap pardalan ni panorang sonai ge pargoling ni panorang pataridahkon lambin surut do umurta huntanoh on. Tapi malas uhurta halani totap ope iring-iring Yesus hita. Bani namandalani goluhta. Poribuepe hamaholon idopakon hita. Tapi iahapkon hita do gogoh ni Tuhanta na totap mangurupi hita. Partubuh ni Yesus Tuhanta aima sada peristiwa natang si bagalan bani sejarah ni tanoh on. Anak ni nebata nadom magabe jolmain mambuha babak baru bata jolma pardosa. Maluah humbani rahut-rahut na pamatehon hita. Halani ai roh mahita hubani Tuhan tandani nasada dotong hita ilobe-lobe ini. Riak mahita jongjong, janah paunduk hita uhurta ilobe-lobe ni raja si paloain. Janah alo-alo hita ma barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Dodingkon hita sangap-sangap bani Yesus Tuhan kin. Sangat bani Yesus Tuhan kini naruh doamu surga rumahmu. Sangat Partubuh ni Yesus kebedos konjol ma Tuhan parholongi. Sangat Partubuh ni Yesus aima wujud nyata holong ni Yesus Kristus. Mamboan haliharon ku dunia on. Haliharon in domma adong bata marsada-sada simbol ni haliharon in aima ipatiduhkon bani lilit nasi holi pagaraha somanta na domma itodo pagarahon lilit. Sangat baik Yesus Tuhan naruh doamu surga rumahmu. Sangat berani paromu tanoh gabedos konjol ma Tuhan parholongi. Sangat Dodingkon hita sangap-sangap bani Yesus Tuhan kita.
Sangat-sangat bani Yesus Tuhan kin naroh doham bun surga rumahmu. Sangat-sangat bani paromu tanohon kebedos muncul ma Tuhan parholongi. Sangat-sangat Doding kon hita sahalinari. sangat bani Yesus Tuhan kin naroh doham bun surga rumahmu. Sangat bani paromu tanohon kebedos konjol ma Tuhan parholongin. Sangat Ibagas goran nini bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Haleluya. Puji ma Tuhan inna dok roh tanoon gabi zolma. Ita di kondo hotak hamuliauni, janah ibuat do rupa hadorunon. Haleluya. Puji ma Tuhanin, ay lang tarsibar hita bagal ni holongni. Ito gudo halak nama doyu, jana ibahen do dirini gabe galangan pardamaian. Haleluya. Puji ma Tuhan in. Isondang ini do yanan nagolap halani dosa. Ibere do dirini usi songon halak namar dosa, age parsimada jolmain bani haguluhan. Marmalas niuhur mahita manjalohon partubuh ni si paluah kita. Songon bintang buha siang, jana songon majus pakon parmahanin. Marmalas niuhur mahita ay do Maria pakon hita nuan Tuhanin. Say ibu bayi do tong-tong hita bani dalam haguluhanin, puji ma Tuhanta Yesus Kristus. Martonggo mahita. Marmalas niuhur do hanami haganupan itong-tongah ni kuryamuin, bani na makamalaskon apa mamestahon partubuh ni Yesus Kristus. Yahapkon hanami do nuan sonaha bagal ni holongmu huben nami pardo saon. Sondang namar sinal saldo ibahen ham manondangi guluh nami. Gabe talarma pangidah nami bani haluahon na pinasir-sirmuin. Marsangap janah marmulia maham ali Tuhan. Parholong ate na tarsulurin sonari rosi sadokah ni dokahni. Amen hundul kuria. Yesus Rajani Ganupan, tubuh humbai bapain, haholonganku, si sombahonku, sahalak hamdo Tuhan kin. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 242, ayat sada, ayat 2, pakon ayat tolu. Tuhan Yesus, Raja Ganupan, tubuh humbai bapain. Haholonganku, si sombahonku, sahalak hamdo Tuhan kin. Doding kon hita ayat 62. Talun jenges do, juma pe jenges do, nawarata-ratain. Yesus tarlobi, bai ha jengeson sibat malam.
pakon hita ayat todo. Bulan lihado bintang petorando gematani hari Jesus tarlobi by haliharon lobi kumbay ganu parin. Jumpa mause pesta Natal, pesta malas niuhur bagal bani haganup hajol maon. Lang tarambati, lang tarolati, atap ahape namasa iduniaon. Halani malas niuhur donaro humbani naibata. Halani ay maningon terus do pamujion maraloling dopa naibata. Naman jadihon duniaon sonari tangar hitama liturgi na parlobi. Anggona pardiate hagadup natinopani Tuhan tubuh doha porsayaon markuasa botul do tongon Tuhan ai marhite sakababa hata do ijadihon jadi maho mitor jadi matongon onpe jupah masejarah napatorangkon pasal parjadini dunia on ibagas sada halogangan. Sone do bani arina mangihut tangkas do kuasa ninai bata manopa langit pakontano diar do arian pakon borngin diar tumang toho masam ni suan-suanan hayu sonai age masam ni binatang na i laut pakon na i atas tanoh on. Naman julur sonai age manuk-manuk na iawang-awang tarlobih sanggah na ito pajol main gabe lobih dohina diar nih haganup na tinopain bani pangidah ni naibata. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Haganup do langit membaritahon hamulyon ni naibata. Anjaha hajang-hajang mengambilan kon pambayanan ni tangan ni. Gok ibagas hapentaran do ia manopa. Tongon pita marhite gogoh ni sandiri do naibata manopa haganup na adong itanoh on. Hita haganupan kurian itu hanta, martambah umur, tambah homado perdalanan. Janah roh bueni ma na idah ni mata. Ijape hita marianan agepe marhorja. Haganupan in gabe panorang pakon iananta marturiak pasal pambahenan ni naibata. Boto hita ma Tuhan do sitopa haganup nadong in. Buai jolma, buai homa ranggian, rosuh pakon surasurane. Langdos nasada pakon nalegan. Halani ai ipasirsir naibata do si hobas honon ni jolmain domu hubani bakko ni bei. Jolma nasada hujuma, nasada nari pengusaha, adong homa pengacara. Sonai age horja nalegan. Haganupan in doma itagam naibata si topa hita.
main usi rupani Rosi tahun hutang si holdo udo ringkon goranmu Ham Tuhan ai batas sayu puji doham alani haganu layakmu Ham artana harga poltiku jolomi umbani nahinan ham dotong nai bataki bonani nadea rosi sadokani panondang nalihar baik gaduk nagolapi ito panay bata majol main usi songon rupani dalahi pakon naboru do si dea itopa dop ai ipasupasu masidea marginopari anjaha isuru masidea patunduk tanohin amin. Gok bay holong ateini namando uhurhon. Hubere mahubani, ganub nabakuon. Alo-alo hita liturgi hajahaton ni jolma. Mandoding hita haleluya nomor 38 ayat 2 pakon ayat 3. Gokai holong ateni namando uhurmo ubere mahubani gaduk nabakuon Dop iidah Jahoba nalambin roh bagal ni hajahaton pakon pikiran ni jolma itongtong. Isol-soli Jahoba ma uhurni halani na tinopani ay. Pusok do uhurni halani ay. Nini Jahoba ma sasapon kuma huntanoon jolma nadok hutopain. Jolma age pinahan sunay homa binatang na manjulur apa manuk-manuk na iawang-awangin. Ay doma husol-soli uhurhu halani na hutopa ay. Sonari tangar hitama liturgi hajahaton ni jolma.
Ai patalardo ringis ni nebata kunnagori atas dapat segala jolma naso daulat anjahana gedu na mangambat hasitongan in marhite hagedukan halani pemboto pasal nebata torang do bani sedea ai nebata sendiri do paboto konai bani sedea. Do tarida biak ni naibata naponokin aima hagogohon ni nama nongtong in apa ha naibataon ni timbangon ni uhur humbani pambayanan ni ai dop ito pa duniaon ase ulang adong sidalian ni sidea halani agepe iboto sidia adong naibata seng ipasangap sidia ia songon naibata anja seng ipuji gabe ipauto-uto pikiran ni masidia anja golap ma pikiran ni sidia naso par mangarusian ai ia gan na maruhur sidea HP na otodo itu gar sidea do hasangapon ni nebata nama notong in bani gana-gana ni jolma nalaho salpuin bani banuk manuk binatang apa sipajulur halani ai yondos nebata do sidea ibagas hisap-hisap ni uhur ni sidea hu habutakon pala ipa butak sidea daging ni sama sidea. Itu kar sidea do hasitongan ni nebata gabe ladung, gabe isombah anja ibalosi sidea mana tinopa gatih ni panopa. Si pujion rosi sadokah ni dokah ni. Gokdo sidea bani masam ni hagedukon, hajahaton, hasamboron, uhur haut, latei, pamunuhon, paringoran, uhur si pakula-kula ampa akal-akal. Sidea i mas pangatatai melanggar aturan ni nebata. Si panrisai najungkat si gijang uhur si boyhata paruhur nama sambor si lawan nama toras. Naso maruhur si Yose padan naso mamputo holong apa hidup ni uhur. Iboto sidia do namin aturan ni nebata. Nama katahon patut do marutang hosah nama korzahon si sonai. Hapetong do ihorzahon tapi seng pita ihorzahon sidia. Marosu do sidia tene bani nama korzahon ai. Songan natar surat in seng dong na pitor sahalak pelak seng dong nama ruhur seng dong na pindah-pindah bani naibata haganup do man lembang rap na somar gagan do sidea seng dong si horjahonon nama dear sahalak pelang tanoman nangangang do tolonan ni sidea dilah ni sidea man sahap kon ladung disani ulok darih do itoruh di bibir ni sidea. Gokdo babah ni sidea bani bura-bura apa hata podo. Hisah do nahe ni sidea mandurus kondaro. Hamagoan apa hamarsikon do ibagas dalan ni sidea. Ia dalan hadameon in seng iboto. Seng dong biar dopak naibata ibagas pangidah ni sidea. Ham Jahoba pigadokah on saya marsurak-surak parjahatin. Saya hata hajukatan do ishap kon sidea. Saya toal do parsahap ni ganup si horjaon hajahaton. Saya irojati sidea do bangsamu ham Jahoba. Saya iodoh-odoh do parbagiananmu. Ibu nuhi sidea do nama balu pakon halak pangisolat. Anjay sokiki halak na tading maetek. Jangin tumang do parlahon ni jolma i duniaon. Anggo ipikiri haganupan pambahenan ni jolma in parakon ringis ni nebata. Langdong horja ni jolma nama dear. Tapi hasi pesonai hapise jolma ihur nebata jana si pardosa do status ni. Irik homa ijaido jolma ipar hatongonon jana ihaholongi nebata. Iparsirsir nebatado jalan keluar humbani dosani. Amin.
Langdong si pujion ilobeni naibata bani jolmain. Tapi ipasirsir naibata do jalan keluar hunbani dosain. Dodingkon hita ulang tadikon. Mahita jongjong. Bani ganup hinadiar ni natino pamuin ale Tuhan. Nuandum pamasida. Uhur ni jol manaholongan bani arta na itanohon. Mambahen lambin mago janah daw humbamu. Harangan gajang nahinan
dihut manramot kon tanoon, nuan dogma tading tutuho. Harangan toras nagabe rumah ni gue binatang-binatang. Nuan lang adombe, leseng mandodolok-dolokin, lungun lang marsora. Kurang ni hapardulion hubani lingkungan, mambahin maseda matanoon. Lanjar hurang mause keperdulian hubani hasoman jolma. Tuhan, masa mause pangodo-odoon itanoon, roh borat ni mause ada di nasomu. Marhite namatin-matindo isarat hanami hubani hamateyan. Yudurdo do hanami lanjat terpodong, hape gabi dunia on ma hubungan nito rinami. Tuhan, holong ma uhurmu banami, palu hama hanami humbani biya na somadiarin. Hitir-hitir do holi-holiku halani bueni dosaku, marpanganju maham hubaku. Halaniai botoh na siyama, Jahoba do na ibatamu, na ibatana si tong anjahan na bonar, na maramot kon padan pakon idop niuhur bani hala na makahulongisi, pakon na maramot kon tonahni, rosi maribu-ribu sundut, marsangap anjaha marmulia magoranmu Tuhan. Amin hundul kuria.
Saunari Tangarhita, Pokal Solo, Pumbani Inang Roselinda Purba, Kau penebus dosa. Malas uhurta, doma isasap, haganuk dosata. Doma tubuh si palua, bai hita jolmai. Alo-alo hita, liturgi pangarapan, partubuh ni si palua. Mandoding hita, haleluya nomor 45, ayat sada pakon ayat 2. Bilang tolong
bangsa Israel na ija tiki iparjabolon Masir marpangarapan do si dia humba ni bata ni opung ni si dia si Jakob ase palua si dia hun paringotan ai. Sonai do homa tiki tarbuang si dia hutano Babel iparjabolon jana marsik bani agunuk panorang mengharap do si dia aseroh haluanin tongon itangihon ni batado panginduan ni si dia jana ibere do dalan haluahon bani bangsa ni. Borit do sitaronon bani goluhta buei parut tolon sepikir honon margatih soluk bani ganup ari sipata nini ibagas uhurhu ay nasonon do gatni suratan ni tanganku tapi anggo say hubugu itong ambilan marpangarapan mahubani Tuhan Yesus sonaha doau makonahon in bani pangalaman ni goluhku. Gati do hita marpangindoan hubani Tuhan jana saitong do itonggohon in ganu panorang tapi rosi sadarion lang ope adong balos naboi si Jolomon sonaha donani mandalan kon goluhon jana marhapor sayon hubani Tuhan anggo surat-surat tape lang ongga ibalosi. Sedo pikiraku pikiran nima, anjaha sedo dalanku dalan nima, nini Jehovah. Ay songon gizang ni langit humba ni tanohon, sonaido gizangan dalanku humba ni dalan nima, anjaha pikiraku humba ni pikiran nima. Ay songonudan pakon salju na madabuh hun langit, anjaha mulak hujai, tapi yarbahi do tanohai ibahin doai napu anjaha martumbor laho mambereboni bani perjuma apa si panganon bani jolma sonai do hataku na luar humbani pamangaku seng lumei sonin mulak hubaku tapi bahenon ni domu hubani na huharosuhkon anjaha menjadi hujape ai husuruh. Jadi roh masih parhorja ai bani tuan ni nini sidea ma tuan nami ai lang bunih nama der do isa burhon ham hujumamu kunja do si marome ome ai jadi nini ma lang tarihut holi ome ai iorbat kanima sanggah na patupu si marome ome ai hanima paturut hanima ma ai rap tubuh pai majupah sabion bani panorang sabion ai huhatahon pe bani si panabi patupu na siyam malobe si marome omein sakuti na siyam sasamborkos ase itutung tapi anggo omein patupu na siyam ma hubagas sapohu. Amen. Hagenup do hirjaunta sadukah manggulhita. Takas do ay bani Tuhanin. Ay surat kondo ay bani buku haguluanin. Ulang mamarloja makurjao na badear AGP sipata seng say jupah songot penirsita. Tapi persaya mahita bani ganup bahasa na jenges na badear lang gabi soya-soya tapi gabi huli na majenges ay do hubata. Bapak Inang, orang tua nami lansia, pakon nama poso. Doma itangar hita liturgi pangarapan partubuh ni si palua. Ganup na jenges. Nama dear lang gabe si soya-soya tapi gabe ulih nama jenges doai hubata sonari dasma hitabani liturgi paimahon paroh ni Kristus dodingkon hita humbai pulau ge banua.
ngampon naibata. Dodingkon hita ayat na paduaro. Haganupanay surga pasangan konay bata Rapmando diko sidea Kilo beninay bata Gloria Puji Matuhata Gloria Puji Matuhata. Marmalas ni uhur tumang maho ale borusion. Marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Tonggorma naroh do rajamin marayak ho. Parpitor anjaha si parmonang doya. Toruh do uhurni anjaha mangajak halode. Anak ni halode boru-boru. Siap konon ni do gareta porang hun Efraim. Apa huda porang hun Jerusalem. Siap konon ni do homa sior. Napinake marporang. Dop ai ambilan konon ni madame. Bani bangsa-bangsa. Anjaha gom-goman ni hun laut. Hulaut hun Efrat das rosi ujung ni panoh on. Pagi jangma ulunima ale segala horbangan. Tarakat mahanima ale labah nabasaya. Ase masuk rajani hamuliaon in. Ise manani rajani hamuliaon in. Inma Jahoba sebot. Ia do rajani hamuliaon. Pasisir hita madirita. Ai rohma si paluahita. Para rakni harajoni apa hadayon meoni seng marputsa ai bani hotak ni si Daud apa bani harajoni. Halani ipatotap anjaha ipatogu doai marhite uhum pakon habitoron humbani sonari-nari rosi sadokani dokahni. Pasir-sir hita madiritai rohma si paluahita. Doma tapei hapak bani urat ni hayu. Sirobohon do sagala hayu nasomadiar perbuah ni. Anjaha sigiji konon do kubagas apui. Kuasa apa hamuliaon do bani tangan ni si paluahin. Uhum apa hapitoran ia do si madasi. Rohma ham Tuhan do masir-sir hanamion. Amen. Diar batah genupan. Lanjutkan kita cara tatene. Sonari panorang mabere bingkisan bani kuria idilion hanami mahulobion pengurus sektor sada da subani sektor onom nama wakili na perlobe pengurus sektor sada asihulobion manasiam Situa Jakarmen anggo hadir. Napa doahon bani sektor 2 sama Raja Dingding. Lebih manasiam bani sektor 3 Situa Leprijon. Sektor 4 Situa RB Damanik. Sektor 5 sama Situa Yan Saputra. Sektor 6 Situa Mahitin Sinaga. Nama mewakili Inang Nomi Situa Tiona Sitomeang.
mewakili Duda Bapak Jansen Donarada Manik, Umbaniti Multimedia Rivaldo Saragi, penjaga gereja Leni Atape Julio, mewakili full timer Inang PW Narsinta Manik, Ulubian Mamnam, Umbani Komisi Musik Bapak Situa Noah Sumbayak. Sektor Sada, Samas Dewi. Pemusik ya, Bani Nasyam, Kuria Pakon, Hagunup, Asoman, Sahorja, Pengurus Sektor, Full Timer, Tim Multimedia, Pemusik, Inang Nomi, Sonai Homani Penjaga Gereja, On Manaboy, Yondoskon Kuria, Bani Hita Haganupan, Tanda Malas Niuhurta, Bani Perayaan Natal tahun 2020 tolu. Selamat Natal Mahbata Haganupan dan menjelang tahun baru 2024. Terima kasih, terpuji ma Tuhan. Ke tempat masing-masing mah kita usai. Sonari Tangarhita vokal solo, Umbani Situa Moris Saragi, Saimar Sadama. Nasongon tema Bani Borginon,
Aima hasadaon pakon pangidangion namar buah. Ijon ibuan hanami sadadoding namar judul Sai Marsadama. Jenges ni baiku riambu anggora marsi urupan ulang behang tadi dihut mamar pambahena halaniai sai ringgas be hirsir ganu marhabas be hagadupan bapainan gena posope sai marsada mabai hor janin sayurado sai hapungdo anggo hamijin sai marsada mabai hor janin ulang beda hamsang sijin bai ganu pasu-pasu uni bere onido lobi huncin anggoro hamar suhutan halaniai sai ringgas be sir-sir ganu marhabas be sayulang da lang dihut ham horjahon ma hobas kon ma haganupan bapainang gena posope sai marsada mabai hor janin sai urado sai hapundo anggo ham ijin sai marsada mabai hor janin ganupanin lang nasoyain asal bulus uhurmin hampa konau bohini Tuhan hain haganupan bapainang kenapa sobe sai marsada mabai hor janin sayurado sai hapungdo anggo hamijin sai marsada mabai hor janin sai marsada mabai hor janin sai marsada mabai hor janin. Sai puji ma Tuhan tain, ai tubuh Yesusin. Sai jaloma raja tain, pasir sirma uhur muing. Bapa inang hita haganupan, alo-alo hita ma liturgi adventos partubuh, dodingkon hita
Haleluya nomor 310 ayat sada pakon ayat 2. Puji ma Tuhan tai, ai tubuh Yesus sai jalan catain pasti si mahur muin mando di puji ma, mando di puji ma, mando di puji Tuhan. Megah ganup duniaon marsanggap Tuhani. Dodingkon hita ayat napa 2. Mega galup dunia on marsanggap Tuhani, galup mamuji Tuhani, pakon galup dinopanin mando di puji ma, mando di puji ma, mando di puji Tuhani. Partubuh ni Yesus i Bethlehem patugahkon bata, bahasa ibalusi do na ibatado ganup doruh ta, pakon ganup hagale kota. Ibotoh na ibatado si barijago gufta mando pakon kuasani tanohon. Na ibataga bijolma ay mapataridahkon holong ni natarsulurin, aja supahan haluahon hita si pardusa. Halaniai bereon di Tuhan sandiri ma banima sada tanda, tonggor ma boratan rumah ma sada anak boru, anjaha tubuh konomi ma sada anak, anjaha banenomi ma korami Immanuel. Tapi angguho ale Bethlehem parata, agepe etek-etek hoi tongah-tongah ni marga Juda, humbam doroh baku nagabe panggumgumi Bani Israel. Anjaha harohan humbani nahinan, humbani ari nabasaya. Tonggor ma suruhanku ma suruhanku, ase ipasirsir dalan ilobehu. Jadi sopong ma roh Tuhan, na pinindahan ni maay, marayak rumah ni. Suruhan ni parpadanan, nam hinasoran ni maay, tonggor ma naroh ma iya, nini Jehovah Zebaot. Marmalas nyuhur tumang maho ali buru Sion, marolop-olop maho ali buru Jerusalem, tonggor ma narohdo rajamin marayakho, parpitor anjaha si parmonang do iya, toruh do uhurni anjaha mangajak haludi, anak ni haludi buru-buru. Amin mundul kuria. Dear Bapa inang hita haganupan, dasma panorang ni hita mardingat 2020 tolu tahun nasalpu. Sonaha sonang ni borngin sanggah roh Yesus. Halani ai dear pagolo hita lilinta holi sanggah mandodingkon. Haleluya nomor 30 siah ayat sada das hubani ayat tolu. Sonang ni borngin niin sanggah roh Yesusin. Riapma hika jongjong. Yesus
Tuhan tai. Iidah kamdo hanami ijon Tuhan kuriamu na ibagas malas ni uhur bani pesta bagal perdingatan pertubuh ni si paduah kanami Yesus Kristus Tuhan nami. Haganu rangkaian acara nami humbani na ipukan nokan in mapaingatkon hanami bani bagal ni idop ni uhurmu pakon perdingatmu ban nami ibagas hamaguan nami. Terpuji maham Tuhan. Marhiti hatamu penasihol tangaron nami. Parsapo kam hanami haganupan. Asi maringanan hatamu ibagas suhur nami. Gabi peduman nami. Malakah kon lakah nami mandalani ari-ari nami. Terpuji maham ibagas goran ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Kundul maha kuria. Ambilan ibata bani pesta bagal malas ni uhur perdingatan pertubuh ni Tuhan Yesus bodarion ay mahumbani Evangelium Matius bindusada ipukah kon humbani ayat 10 das kubani ayat 20 tolu. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23 diarhu basahon ihuti-huti damai bagas hurta. Pertubuh ni Tuhan Yesus. Ia pertubuh ni Tuhan Yesus Kristus sonondo. Sanggah tunangan ni si Joseph ope inang ni si Maria ai. Boratan rumah do ia humbani tonduina pasing. Sanggah lape marsido horan si dia. Ia si Joseph para mangon niai paruhurna pitordo. Anjaseng sihol uhur ni lau pabarur hosi. Gabetu ma uhur ni manirang kosi sip-sip. Tapi sanggah sonai ope sura-sura ni uhur ni. Ididah ma ibagas nipi ni malaikat ni Tuhanin na makatahon hubani. O Joseph, anak ni si Daud. Ulang mamabiar ho mangalop si Maria gabi parinangom mo. Ay naadong bani ay manahumbani tunduy na pasing. Tubuhan anak maya, anjah bahem maguran ni Jesus, ay paluahon ni do bangsa ni humbani dosa ni si dia. Masa pehaganu panay, asi jupah do na hinatahon ni Tuhanin marhite nabini na makatahon. Tonggorma, boratan rumah masada anak boru, anjah tubuhan anak, anjaha bahenon ni magoran ni Immanuel artini hasomatta do naibata. Nasyam hasoman selamat Natal mabata ganupan anggom betul-betul mahita marnatal. Pas malam Natal budarion anjaha ijon tongot-tongon umbani ipukahitanokan memang semangat betul matongok kita haganuk bani acaraon. Itu pantas ibu bapak saudara-saudara sekalian. Karena tidak ada kejadian yang lebih besar daripada ini. Sebetulnya di dalam rencana Allah untuk penyelamatan manusia. Omma top ni, omma puncak ni horja ni naibata, ibagas dalan ni lau paulak konjolma hubani surasurani nama diar. Atene, nangalong naligabe. Ala ni marhite pertubuh ni Tuhan Yesus huatas taonohon ijomma ipukah langkah-langkah anjaha das ko lihubani atas salib ai jana ijai ma apala ujung ni atene i atas salib ai do salose Tuhan Yesus marhorja hira-hira 3 tahun 1 tahun iparsilangkon ia anjaha ijai hatani na parpudi pai mamate ia ai ma sudah selesai. Apa yang selesai? Marhite parmate ni Tuhan Yesus. Salose mahorja pertubuson. Utang dosa telah dibayar.
Anjaha manusia berhak untuk menerima kehidupan yang kekal yang disediakan dan dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sudah selesai. Tongom mate maya. Sekiranya dia enggak bangkit, apa artinya kata-katanya? Tapi puho ma yause humbani namate, soon hapor sayaw tayo kesaksian kita itu. Bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ay mapasal Jesus tahun. Asi pantas do. Alani omah hari pertama buhay hatakonota. Bani rencana haluahon ni naibata ay mapartubuh ni Tuhan Yesus. Patut do sonay bahagia. Sonay hamigahon pakon malas ni uhurni haganop hita napor saya. Na siya masoman. Topik atap tema ni pesta rayat taon, pesta bulut tao bornginon ay ma hasomatta do naibata. Jadi anggo ijay no kan iba ni ayat 20 tolu duay. Sonon nini ijay. Tonggor maboratan rumah masada anak boru. Anjaha tubuhan anak. Anjaha bahenon ni magoran ni Immanuel. Artini hasomatta do naibata. Immanuel. Bersama kita. Elohim. Tuai do maksudnya isingkat adne. Bersama kita Tuhan. Itongah-tongah tanah ibata. Iterjemahon ibagas bibelta. Hasomatta na ibata. Tapi ang gotong kita hata Inggris pa kon hata Jerman ijay sobut. God with us. Atene. God with us. Artini lang hasomatta hasa na ibata. Kalau hasoman ya bisa dia jauh-jauh di sana. Tapi hasoman saya ada di Jawa. Di Jerman ada hasoman saya. Jauh. Tapi aison itu sebetul ni itongah-tongah tanah ibata. Dekat kita na ibata. Anjaha rupa kon hita na ibata. Aidu sebetul ni na paling tepat. Artini Immanuel. Immanuel. Bersama kita Elohim. Hita ganop Korean itu hatta. Terpenuhi maay marhite partubo ni Tuhan Yesus si paluah kita ay. Tapi ambilat tabornginon ipagadjangotik sonaha proses perdalan ni haganupan nasihol tubuhay atene Tuhan Yesus ay. Alan ijay nukan isobut iya partubuh ni Yesus Kristus sonondo. Sanggah tunangan ni si Joseph ope inang ni Tuhan Yesus ay masih Maria. Boratan rumah duya humbaniton duina pasing sanggah lape marsidohoran si dia. Ijon isobut martunangan. Apa ba ni ayat 10 siya isobut? Iya si Joseph para mangon niyay. Paruhur na pitordo. Ay dia do. Martunangan do maparamangon. Nang hata si malung ni batay kikapes lang do ay. Ang martunangan niya martunangan ma. Atin lape para mangon ni. Tunangan ni. Tunangan ni. Do maksudnya na siya masoman. Bani budaya ni halak Yahudi, halak Israel panorang iya. Boy do kah tumang martunangan. Janah proses ni. Boy do alani ipadomu orang tua. Mungkin sejak kecil mereka sudah ipadomu orang tua ni. Ay mesti martunangan. Tapi dana kope. Jah biasa do sunaya ge India ida boy do sunaya hamajolma atene. Ay dua siya doong ijon, sahali ipake tunangan, sahali ipake paramangon. Tapi biasaan yon, maniwa sao mahlako kuli. Atene. Agepe takas do isobu, lape rup si dia. Lape berbaur si dia na dua, lape. Ay do na si hol patorangon ni. Pabua, ijay matar songgot. Si Joseph parpitor huray. Ida-ita ijon isobut. Tapi ayat 10 siya. Iya si Joseph paramangon niyay. Paruhur na pitor do. Ang paruhur na pitor na siya mahasoman yang pertama sekali adalah kedekatannya kepada Tuhan. Ay do paruhur na pitor. Agido hor hita, baik-baik hita hubani manusia,
hubani ciptaan yang lain, kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, lang napitor gorannya ilobin ini bata. Orang benar ialah yang pertama bahwa mereka harus dekat kepada Tuhan, dan baru karena kedekatannya kepada Tuhan, dia dekat juga dengan segala ciptaannya. Dohor ya hubani sama manusia, dohor ya hubani ciptaan nalegan, asi ulang songon nokkanay songon liturgi ta ayat ini iparseda harangan jabe gundul hagalu harangan. Alani ciptaan ni naibata dohomay. Sebetulnya halat na pitor na magkaholong inaibata maningon hunjay do dasarnya asiboy haholongan ni haganup sagala tinoppan ni naibata. Apa yang diciptakan oleh Allah itu sebagai miliknya dan di bawah kuasanya. Iben na holong duhur tahubani. Agi hitaw sonay do tini. Ala ni holong uhur tabani inang irumah ta. Hita bapaon. Ala niyay barang-barang ni pejagado ibek kita. Ulang sa peseda tong barang ni inang irumah. Ito ni. Dari memang rado dong halak na marah gay parseda barang ni inang irumah ni kan. Tapi ay lang napitor goran niya. Nasya masoman. Tapi ang goholong hurta ba ni sa dahalak, pasti do'y jaga hita barang ni. Ang goholong hurta ba ni naibata, pasti do'y jaga hita milik niyon, tinopan niyon haganupan. Baik manusia, baik hewan-hewan, baik tumbuh-tumbuhan, baik laut dan segalanya yang ada. Jaga uta do'y. Ang goholong hurta ba ni naibata. Anja takas do'y hatao Tuhan Yesus na siya masoman. Maningo parlo bedo haholong at na ibata, baru si buhay hita magkaholongin aligan na tinopan niya. Hindi nga hita do ba ni Mateus 22 ay do titah na parlo be, haholongin matuhan na ibata mo, humba ni gok ni uhur mo pikiram mo bakot tonduy mo. Om na parlo be ni Tuhan Jesus. Anja hados dorga ni ay ba ni napaduha na, haholongin mahasoman minsongon dirin. Nasyam hasoman. Ijom masa betul ni hita agemar hiton. Si Joseph parpitorai orang yang benar itu karena taatnya, karena takutnya, karena kasihnya kepada Allah. Alanya ay age tunangan niyon si Maria kolong duhur ni. Lang gabi ribut iya ala ni boto dong maboratan rumah si Maria. Gabi ribut ya. Ya, ang terpakaian anak buru na sadan. Laperup ka nami dong Doma mengandung nini langsung ay sip do ya. Ay do si hatahon no kani John. Iya si Joseph para mengon ay paruhur na pitordo anja seng si holuhur ni lau pabaror hosi mempermadukan si Maria. Gabe tubuh mauhur ni isirangkon maya dengan diam-diam. Dia menarik diri dari persekutuan mereka. Tapi rencana Tuhan harus jadi. Masih itu ada di dalam pikiran Yusuf, pikiran Joseph. Ipar sahapon na ibata maya marhite ni nini enak tumang tangar kita hata ni malaikat natin eh. Tapi sangga sonayo pe sura-sura ni uhur ni si Joseph, iidah may bagas ni pini malaikat ni Tuhanin na makatahon bani. O Joseph, anak ni si Daud, ulang mama biar ho mangalo si Maria gabi parinang ommo. Ay naadong banyay, ay manahumbani tonduy na pasing. Lang siya tao ko izin. Ala ni memang lang nubek ko na susuman. Tapi ulang pahila si Maria. Agi pesunay keberadan ni masih. Ala ni rencana ni Tuhan doon na terjadi na banyay. Ni malaikat ay. Tubuhan na anak maya. Anjabay maguran ni Jesus. Ay paduahon ni do bangsa ni humbani dosa ni si Dia. Iturus sa malaikat ay isambung si Mateus ko mamanuliskon. Masa pehagan upanay. At ini artinya na ibata mangingat rencanani na Maria untuk haluhan ni Jolma. Anjay ipake si Joseph gabi alat ni ibagas na pasauton sura-surani. Masa pehagan upanay ase jupah do na hinatahon ni Tuhanin marhite nabini ay manabi Jesaya na mangguluh kira-kira 700 tahun pa matubo Tuhan Yesus dyan na marsahapi itong di bangsa Israel. Nini, tonggorma, boratan rumah masada anak, boru, anjah tubuhan anak, anjah bayanon ni maguran ni Immanuel, artini rapkon hita na ibata. Siya masoman.
rampon kita na ibata. Ada 3 hal yang harus kita renungkan dari natskhotbah kita malam ini. Mungkin masih banyak yang lain, tapi khususnya pada saat ini ada 3 hal. Yang pertama, na perlu aima, na ibata tetap do ibagas rencana ni lau padiar hojolma. Atene, tetap do rencana ni ibata lau padiar hojolma. Agipe mardosa si dia, yusir hantaman Eden. Tapi adong do janji ni na ibata, adong do rencana ni nama diar. Agipe ibahe bahna sumbang, adong dutong rencana ni na ibata bain na madiar. Agipe buang bangsa ni humasir, adong dutong rencana ni mabain na madiar. Anja puncak ni rencana ay na ipasaw na ibata ay mapartubuh ni Tuhan Yesus sendiri. Lang untuk hadiaron ni halak Israel, lang untuk hadiaron tumang bani halak Yahudi, tapi bani haganup ay sonondo holong ni huri na ibata bani duniaon. Sedo bani Israel, lang bani Yahudi. Ay sonondo holong ni huri na ibata bani duniaon. Palado, sampe-sampe, palado, iberehon anak ni nasasadain. Ase malua, sagala na porsaya bani. Termasuk si malungun, termasuk halak tapanuli, termasuk halak batak haganup. Haganup bangsa na adong itanohon. Ay ma naporsaya bani hatanyay. Asidapotan haguluhan na sadukah ni dokani. Patuk matong malas sa hurtay bagas Panginoon. Ala ni dihu maita haganup. Sebagai anggota gereja, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ibagas janjiay. Anjahita memang doma iklasifikasihon ikoran sebagai anak-anak Tuhan. Ay manaparlobe. Na ibata terlalu ingat akan janjinya untuk kebaikan ni hita jolma secara khusus. Napaduahon. Ipake manusia dalam melaksanakan, mewujudkan rencananya untuk kelepasan itu, ipake si Joseph. Tapi si Joseph tadi ada satu sifatnya yang luar biasa yang dikatakan di sini. Bahwa Yusuf itu adalah seorang yang benar. Aima napitori lo bini na ibata. Langadong siha tao bani si Joseph on. Nasya masoma. Jana om marapesan natal humahubat tagi budarion. Ato ni. Maduding kita semarak. Adong duding persahasalakan. Adong duding kuria, lampu na mirlop-irlop, doko siya'y musik na menggelegar, haganupan na siya masoman, na porlu ijay ay ma, siplo behita tongotokin. Langgit doon ay malas ni hur surak-surak hampahas sa malas ni hur namin. At ini, kita harus kembali dan merespons kepada Tuhan. Dengan kedatangannya itu, apa reaksi kita? Namisong si Joseph mahita. Artinya dia yakin betul. Marsapo si malaikat ay atene. Oh Joseph, anak ni si Daud. Ulang alang uhurmu. Jangan kau langgar apa yang sudah kalian janjikan dengan tunanganmu si Maria. Alani hamil pe iya. Sedo ho mabaynay. Horjani na ibatado ay mariteton winapasing. Nasya masoman. Om manamin teka tahoma. Senantiasa semakin berkenan kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Setiap kali kita merayakan pesta Natal. Setiap kali. Anja pesta Natalon selalu membaharui semangat kita. Pabuah betul-betul do. Perludo uhur ni bapa na inaguriata say. Asedihut hanami gabi halak parpitor orang-orang yang dibenarkan. Jana marhitihon niya na siya mahasoman. Buy mahita dihut age bani haluahon haguluhan na janjihon ni Tuhatta. Napatuluhon. Aima. Immanuel. Rupa kon hita. God with us. Ang gusto na Indonesia masoman, hudiya pihita lao sa butul ni, langadong inganan naso iingani Tuhatta. Langadong keadaan naso iboto Tuhatta iba ni kahidupan on.
Age kehidupan na adong Indonesia on sonari age songon naribut ijon antara ni kelompok na sadaw kuba ni kelompok na sadaw lang ponop ay hunlubin ni naibata. Si patang ko manoto TV hita sonari songon na ganggu do pikiran menjelang pemilu 2024. Marsi hata-hataan saling mencerca pakon naligan. Siya masa porsayaon. Langa dong naponop humbani na ibata. Satu dari antara tugas kita di tengah-tengah bangsa kita sebagai orang percaya, ay ma, tunggu kita ma. Asi aman pemilu 2024. Asi terpilih, terbuka ni haganop rakyat Indonesia melihat dan memilih siapa yang paling tepat. Itu deh. Tunggu kita. Langboy hita sa diri manot Tuhan. Pangido hita hu Tuhan. Masih na siya masoman. Alani iajari na ibatado huli hita. Lao manot Tuhan. Lao mamili. Ibuka uhurta om mabayan. Ondo sito patan. Masih sunayay. Alani anggo na ibata bapatay. Langong ga adong halat na mangida. Tapi alani lang adong na mangida si. Songon na maol por saya jolma. Gabi isuru ma anak ni Tuhan Yesus Kristus sa dunia on. Usi songok kita jolma. Punya perasaan, punya rasa lapar, punya rasa haus. Itu nih. Ya rusi dua ganupan. Jana hasa tokido ya dunia on. 33 tahun saja sudah itu dia menyelesaikan pekerjaannya. Naik hunaguri atas. Adong do penai penerus ni horjani na ibatai tanohon. Masih adakah? Kubasa lobe Yohanes 10:4. Nini solong. Om mahata pertandingan. Kata perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nini bani Yohanes 10:4 ayat 15 dan subani 10 sonon Bapak Inang. Anggona holong dohur nima bakku nini Tuhan Yesus subani susianai. Dalam konon nima do titaku. Apa yang kukatakan, apa yang kuperintahkan, kalian akan lakukan, kalian laksanakan. Itulah tandanya bahwa kalian mengasihi aku nih Tuhan Yesus. Itu nih, pay manaik yung naguri atas. Anjaha pindook kumabani bapain. Asibere ban ni masada pangapiti naligan. Saya tidak hadir lagi seperti biasanya bersama-sama dengan kamu. Ase iya mana makkasomani hanima lalap. Jadi GP naik Tuhan Yesus naguri atas, masih ada yang menyertai kita lalap sepanjang waktu sampai pada akhirnya nanti. Maai inma tondui hasit tonganin naso tarjalo duniaon ay seng ididahan jaha seng itanda tapi tanda hanima do iya ay narap ma iya pakon hanima rap pakon hanima ada bersama-sama dengan kamu anjaha ibagas hanima ma iya. Dan ia berada di dalam kamu. Jadi ang gudom ma tondui ay maringanan di bagas dirit tay bagas hurta na siya masoman. Boy matong kita patuduhon kehidupan selaku sahalat na pitor songon si Joseph. Bagaimana supaya kita dimasuki? Bagaimana kita ditempati? Bagaimana supaya kita diatur dan diarahkan oleh Roh Kudus itu? Ini nga ita do cerita ni si Cornelius. Kepala tentara ni hala Rom ay na marsahabi pa kon si Petrus atene. Jadi sanggamar barita si Petrus pasal na ibata pa kon harajaon ni. Itangar si dia pokut haganupan si Cornelius pa kon otangan ni na adongi rumahnya ay. Jadi sorap maton duina pasing hubani si dia haganup. Ini rahasianya, ini kuncinya. Mendengar firman Tuhan adalah sarana, adalah alat. Aido parhitian ase maringanan tunduya ibaga suhurta jana ay mamanggum-gum hita na siya masoman. Jadi ang kudom matundu ni naibata maringanan ibaga suhur ni jolma bas suhur ni seseorang age hatani age sikap ni age parlahoni age tindakan ni age panduding ni age tonggoni age kerja ni sehari-hari haganu panay pasti Duma iatur na ibata ase harus uhni gabe berkenan hubani. Topik tema ni natalta
na ibata rupa kon hita. Jadi lang mabiar bihitaw. Asal madohor hita hubani Tuhan, lipat tangan hita ilubeni, pangito hita guguh na umbani, marhitawan niya iajari mahita mandalani 10 tahun na siya masoma. Kebetulan sa derion ay maminggu Advent na paupaton. Advent artini paroh. Roh Tuhan Yesus. Anjah roh Tuhan Yesus isambut oleh manusia. Bandina paroh biai, roh Tuhan Yesus isambut manusia. Alani ipatugah hubani parmahan. Roh parmahan hujai marsombah. Ipatugah hubani majus ibagas kehebatan ni pangidah ni si dia, boy si dia mangidah nama asai dunia. Roh si dia marsombah hubani Tuhan Yesus. Ada deh. Bani panorangai. Sonari, sonahai ta. Patugah ko kubata pabua na roh Tuhan Yesus ay. Firman, oddo na pabua ko kubata dumaroh Tuhan Yesus. Tapi Advent bukan hanya sekali. Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya sekali. Anggopa roh ni na parlobion, tubuh Yahudunya tidak ada risiko sama sekali. Kata ni, lang risiko. Paling-paling si Herodes mabiar, adong raja na baru tubuh, mabiar ya. Tapi naligan lang ladong na marisiko guys ya. Cuma masih ada kedatangannya yang lain. Kedatangannya yang kedua yang kita nantikan. Ay maparoh ni Holy Use. Bani ujung ni panorang. Ijai songon na isaksyo kita di mana kita mengaku di dalam pengakuan iman. Anjahamulak magira dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi AGP dom maholi gabi abu hitang gomangi huton kesaksian ni bibil tahun hatani na ibata apa ko kapor saya to dom magabi abu hita lai dom madukah tu mangitaru ko si malingkar. Tapi yang koro Tuhan Yesus pada halion masih ikut ke dalam penghakiman. Alani ipapuho malobi haganupan anjaha ihatau kubani sidia. O bayah nini o botoh hujom maham hujia munon. Ombia hujom maham usia mukon huinganam marpes tahun. Tapi Roma idajan awon lang naparpahakan. Ombia anggo hujom mau nasya masoman. Advent minggu sadarion sekaligus borngino perayaan Natal. Advent na parlobe tidak berisiko apa-apa sama manusia. Tapi Advent na paduahon angguai harus menentukan sikap. Kita mau kemana? Mau yang di kanan atau mau yang ke kiri? Kehidupan tado mengatur honai na siya masoman. Anjaha semua aturan-aturan, semua tata laksana untuk mengikuti kehidupan. Apakah kita ke kanan atau ke kiri? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi masih konotai, ulang merayu kita naman ang arhatan ni Tuhan o nagisa di hari na siya masoman. Entah itu pribadi, entah itu keluarga, atau bersama-sama sebagai jemaat dan kelompok-kelompok yang lain di mana firman Tuhan diperdengarkan. Tapi naibata ada bersama kita di dalam Roh Kudusnya. Amin. Martong kumahita. Terpuji maham Tuhan naibata bapanan. Sonim madiarni ipersiapok kamhanami Tuhan. Asidihut kanami bani haguluhan na marmulia na manongtongin. Marhitehon nadup ihokop Tuhan Yesus Kristus kanan. 2000 tahun na salpu do partubuh ni itanohon. Namula kimerayahan do hanami. Ala ni megah hanami. Ala ni malas ni uhur nami. Roh iyahutanohon gabi si paluah banan. Paya kamahomahanami Tuhan. Asi ulang lupa hanami. Pabuan na roh do usia. Iya na marhasang apon. Iya na sebagai hakim. Lao manghumi. Haganupan na manggulo. Bahkan na ginado mati. Ase barang ise na pitor manggulo ilubemu. Ibani haguluhanon. Ay ma dihut hubani haguluhan na totapay na marmulia ay. Tapi halak na so pitor ilubemu.
Anjalang pitor humagi dokpa nadong itanohon tinopamuin haganupan. Lang harus ko kam Tuhan. Pargugoy ham hanami. Asimanggulu hanami. Dumuhubani hatamuin. In panduan kehidupan nami. Marosu ham mangidahan namion. Das kubani ujung ni pardalanan na. Bapa ato kinari sa loo sa may ibadah natal nami. Mula bihan nami Tuhan. Tong mamarsora ham marhite tondun mo ibagas suhor nami. Asimanggulo hatamuin ibagas diri nami hebe. Jana in gabi panduan. In gabi pangaraban nami mandalani kehidupan. Ibagas goran ni Tuhan Yesus martonggohan nami. Amen. Sonari das mahita bani patupu galangan ta. Irik patupu galangan mandoding hita. Nyanyian rohani bukan dengan kekuatanku. kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lang halani hagogohon kin, boy au mardalan bay golong kin. Anggolang ham ilambung kin, ay lang boy au sonang. Doding kon hita bahasa si malung. Lang halani hagogoki, boyau mandalan bay goluki. Anggolang ham na ilang buki, ay lang boyau songono. Hamdo hagogo namano guau utatapo ibu martonggo mau mangindo pangurupi ombamu. Sai tolong tanganku, sai togu maaf, ai hamdo
gogoki. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lang halani hagogohon ki dori konita bahasa simatu. Lang halani hagogoki, boyau mardalan bai goluki. Anggolang hamna ilang buki, ailang boyau songono. Hamdo hagogohon, namano gua, hutatap bohimu, martong doa, mangindo pangurubi yon bamu. Bergelam tanganku, sai togu maaf, ai hamdo Tuhan, hagogohon. Ai hamdo Tuhan hagogohon. Ai hamdo Tuhan, hagogohon ki. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Hupul nuan hanami Tuhan ibagas malas niuhur. Bapa inang pakunyombah. Igo kihamdo hanami bani malas niuhur nagok hapor sayaon. Bani partubuh ni anak min Tuhan Yesus Kristus. Takas manuan banami haduahonin. Aidom mariap hampakon hanami. Marhite partubuhin gabe takas mabanami hamdo si madahanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Tuguh mahoma bani gulung nami Auron na baru, torong niuhur jana si madaholong. Si madadami pakon pengampunan. Marosuh bani horjana madear. Si dalan kon hasitongan bani guluh nami. Si ihud kon hamtik kimalas pakon uhur pusok pe. Hamma rupe nami Tuhan. Iberehan nami mahoma diri nami, laho pamonangkon ham, bani bagi ni hamangolon di golu. Rosimate pe pitahama Tuhan nami, iberehan nami ma golu nami hubamu. Doma ipatupuhan nami galangan nami ijon Tuhan. On matanda ni malas ni uhur nami. Bani naman jalohon partubuhmu marhite natal bornginon.
tongon seng sadihaon marimbang buwe ni pasu-pasu na biniremu huban nami. In pesay jalo anjaha pasu-pasuham magalangan namyon. Asibuy ipakehan namyon bani horja pangidangiyon bani goranmuin. Pasu-pasuham maganup puryamu. Asilambin mangundos kon guluh ni pitah kubamu. Ay bamudo haguluhanin. Marhite partubuhmu gabedos kon jolma. Gabe hasaksian maon tong-tong huban nami sadokah guluh nami. Asehan nami pe tong-tong ma masijoloman tangan. Bapa inang pakon nyomba. Lambin sada mahanami ibagas holong. Sungun hampa kun bapain. Galangan nadup ipatupuhan nami pe Tuhan. Yandos kon hanami main hubamu. Age pelang tarbere hanami omas. Pirak. Dahu papakon mir. Tapi guluh nami ondos konon nami mahubamu. Pasu-pasuham magalangan namyon Tuhan. Asiboyon marguna bani rumahmuin. Riap mahita martonggo. Marhite tonggo nanyajarkon ni Tuhan Yesus ubata. Hamba panami na inaguriatas. Say napapasing maguranmu. Say ruh maharajawanmu. Say saud maharoso ni urmu inaguritong ahon son na inaguriatas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasakam madusa nami, son panasat nami. Banilusa ni hasoman na mardusa dapat kanami. Ulang hanami bubayham parlajuan. Paduaham mahanami bubadi pangago. Hamdo si madarajaw. Pakon haguguhon. Apa sangapon sa luka ni dukani. Amin. Jaloham mapasupaso bani Tuhan na ibata. Idop niuhur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Pakon holong niate ni na ibata papata. Apa parsaoran ni tunduy na pasing makasumani na siyam haganop. Amen. Silakan duduk. Terpuji ma Tuhan doma marpusa ibadah malam Natal bani borngin on. Ipersilahkan hanami untuk mengambil waktu teduh sejenak mengucap syukur hubani naibata. Amin. Selamat Natal ma hubata haganupan. Salam hita hasomanta hatahon hita. Selamat Hari Natal. Kami mengundang seluruh PMJ nami, Bapak Pandita, para genda, full timer, pakon ganupan ketua seksi Rohulobe, dodingkon hita, pakon kuria. We wish you a Merry Christmas. Sambil bersalaman, Dodin Konhita, we wish you a Merry Christmas. Kami mengundang perwakilan seksi-seksi Asero Hulobe, Isapahita, Jemaat Kuriani Tuhan, pada Konhita. Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Kami mengundang full timer kami untuk maju ke depan. Inang PW Narsinta Maning. Sekarang